two bodies of two young children who are at ages between the ages of 5 and 7, who unfortunately they were left inside the flat. They succumbed to a smoke inhalation, and in the process they lost their lives. Is the TV? Fire incident. There is it can be off. Injuries. Off. The cause of the fire incident is still a subject of investigation. Okay. Yeah. We on. musi vhone vho dzula hanefho vha vha tshi zwiḓivhana uri vha nga vha vha na vhulwadze ha muhumbulo vha sa zwiḓivhi, hone vha vha tshi zwiḓivha uri na muthu o dzula o tsini navho kana muthu ane vha tshila naye kha vhutshilo hawe ha ḓuvha na ḓuvha a nga ḓivha na vhulwadze ha muhumbulo vha sa zwiḓivhi. Ende nahone arali vhone vha sa zwiḓivhi uri vha na hovho vhulwadze ha muhumbulo vhu nga vha vhu tshi khou vhala nga ngomu nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Munzhi ha vhathu musi ri tshi amba nga vhulwadze ha muhumbulo a vha tu pfesesa zwavhuḓi zwo ri vho khou ambiwa nga ha mini, hu sokou takuwa fhungo ḽa depression fhedzi. Namusi ro dzula na clinical psychologist, ndi muḓivhi wa muhumbulo ya vhathu ane a ḓo ri thusa uri sa vhaswa sa musi ri tshi zwiḓivha zwa uri uno ndi ṅwedzi wa vhaswa une havha na khaedu nnzhi nga maanḓa dzine ra khou ṱangana nadzo. Kha khaedu dzo dzoṱhe hu na khaedu ya mulwadze ha muhumbulo ine ya khou takutshedza kha riṋe sa vhaswa. Zwino u hone Masindi Baloyi ane namusi u ḓo ri ṱalusela khwine hovhu vhulwadze ha muhumbulo. Masindi, ndi khou muṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ridigeda. Lolivhuwa Miss P na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Ri dovha hafhu ra vha na fulufhelo, ndi muswa ane a vha na miṅwaha ya 4 ane naye uri namusi Miss P ndi ṱoḓo ṱalutshedza vhaṅwe vho vhathu vhane vha khou ri ṱalela na vhane vha khou ri thetshelesa lwendo lwanga na u tshila na hovhu vhulwadze ha muhumbulo. Fulu hu tou itani? Fulu? Thetshelesi wa Phalaphala FM na tshifhinga mbo ḓi tou itea sumbe minete ndi bva kha awara ya vhumalo. Hezwi zwi khou tou amba zwori ndi zwone zwine mbekanyamushumo yashu ya namusi nga ḽavhuraru ya ḓo tshimbilisa zwone. Vha songo hanga uri ri live kha Twitter, ri live kha Facebook, ri dovha hafhu ra vha live kha YouTube. Vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe na vhone vhane vha khou tou ri thetshelesa ri khou vha ṱanganedza namusi kha mbekanyamushumo ya Ridigeda. Kha ri dovha hafhu ri lavhelesa uri Fulu uri kha ḓivha naye na Fulu. Fulu? Ai, zwine zwi ri khou lingedza uri ri vhe na Fulu ri ḓo thoma ngeno kha Masindi. Masindi, kha musi ri khou ṱoḓa thoma uri ri ḓivhe nga profession heinoni ya muḓivhi wa mihumbulo ya vhathu. Ndo pfa tshi khou sumbedzisa zwori hu na vhathu vho yaho nga u fhambana kana ndi vhathu vho yaho nga u fhambana mara vhoṱhe vha shuma nga mihumbulo ya vhathu. Kha ḓo ri ṱalusela vhone. Heyo ndi ngoho Miss P, hezwinoni ri tshi khou amba nga vhathu vhane vha shuma nga vhulwadze ha muhumbulo ri a fhambana. Hu na zwine ra vhidza psychiatrist, havho ndi vho dokotela zwino vhane vho zwi gudela, havha na clinical psychologist navhone ndi vhathu vhane vho zwi gudela u shuma na vhulwadze ha muhumbulo, mara havhanoni vha vha khou shumesa badi nga zwithu zwine ri zwi vhidza talk therapy. Ha dovha havha na vhaṅwe vhane ri vha vhidza dzi educational psychologist, counseling psychologist na dzi social worker kanzhi vha a ḓi dzhenelela kha mafhungo a vhulwadze ha muhumbulo. Kha ri dovha hafhu ri lingedza uri Fulu uri naye na Fulu. Fulu? Ai, vhora thekhiniki vha khou dzudzanya. Ndi khou ṱoḓa uri zwino ri nambe ri dzhene kha hovhu vhulwadze ngauri ene u tou vha muḓivhi wa mihumbulo ya vhathu, clinical psychologist. Musi ri tshi amba nga muhumbulo kana vhulwadze hovhu vhune ra ri ndi vhulwadze ha muhumbulo, ndo amba musi ndi tshi khou ita mvula tshingo uri vhathu manzhi vha sokou ḓelwa nga mafhungo a depression. Hapfi hu na mutsiko, hu na mutsiko. Kha ḓo ri ṱalusela hone ri tou pfhesesa khwine. Heyo ndi ngoho, kanzhi vhathu hezwinoni vha tshi pfha vhulwadze ha muhumbulo vha humbulela depression kana anxiety. Mara ngoho ndi ya uri malwadze a muhumbulo ndi manzhi nga maanḓa. Ṱhamusi ndi nga tou thoma ngo tou ṱalutshedza uri ndi mini zwavhuḓi. Hezwi ri khou amba nga vhulwadze ha muhumbulo ri vha ri khou amba malwadze ane a kwama kuhumbulelo kwashu, vhuḓifari hashu na vhuḓipfi hashu. Ndi malwadze ane ri wana uri a fara vhana vhaṱuku, vhaswa, vhathu vhahulwane na vhaaluwa. Kanzhi ri wana uri ri khou deala na depression as ndo amba anxiety, hu na vhuṅwe vhune hu pfi schizophrenia, bipolar, PTSD, ADHD, vho dementia, ndi manzhi nga maanḓa.
khezwo mthichitezwa pala pala FM na tshifhinga ya moderate ya fuminete ndubva kha wara ya vhumalo na vhone vha ḓo vha tshipiḓa tsha nombeka ya mushumo kha ri soko tori na musi ngauri ri na muḓivhi wa mihumbulo ya vhathu zwi khou amba zwori na vhone arali vha na thaidzo vha sa ṱoḓi u ḓibula dzina zwo tendeliwa vhone kha vha vhe tshipiḓa tsha nombeka ya mushumo nga u shumisa 086 vha ambe thaidzo ine vha vha nayo kana iṅwe ya khaedu dzine vha khou ṱangana nadzo dzine vha pfha unga ri hai hafha fhethu to nga ri hu na vhulwadze ha muhumbulo fhedzi ri ḓo vhona nga nḓila dzoṱhe zwori ino mbeka ya mushumo i sala tshi swika magumoni nṋe na vhone ri vha ri tshi vho vhupfhesesa khwine ri a zwi ḓivha zwori nga maanḓesa hayani vhathu vhanzhi a vha vhupfhesesi u ṅwana muṱuku vhaṅwe vha soko ri u khou tokola kana u khou tou ḓiitisa mara ndi khou tenda no fhufha uri musi ino mbeka ya mushumo i sala i swika magumoni ḓo vha ri tshi vho zwi pfhesesa khwine kha thome ri fhire nga hafha arthritis, zilonda, ulcer, tswirwa, spines, na thaidzo dza vhafumakadzi, u engedza dzangalelo ḽa vhudzekani, u takusa CD4 khawo, u sa fara khoho, thaidzo dza lukanda, i wanala mavhengeleni yoṱhe ya Boxer Superstore. U wana zwinzhi nga vhuḓalo, founelani 082 573 5443, Gambwana, Sasinda Soul. Nedorobo wa Thulamela, mukhanselara wa thungo zwiḓivha sa Rarambuḓa, vha khou ramba vhadzulapo vhoṱhe vha Thulamela kha mugaganya gwama kana budget speech wa masipala wa ṅwaha wa muvhalelano wa 2023-24. Afho ndi hune vhadzulapo vha ḓo pfa nga ha pulani dza masipala khathihi na kutshimbidzele kwa masheleni kha nḓisedzo ya tshumelo dza masipala wa Thulamela. Ḓuvha ḽa mushumo uyu ndi ḽavhuṱanu ḽa 23 Fulwi fhaḽa George Paddock Hall, Thohoyandou nga awara ya vhuvhili masiari. Thulamela Municipality, tshumelo nga vhuḓiimiseli ndi wone muwano washu. We serve with dedication. Mwezi wa Fulwi ndi mwezi walimiswaho kha u pembelela vhaswa hu tshi humbula vhaswa vha 1976 vhe vhalwa na muvhuso wa tshiṱalula vha vhea vhutshilo havho kha khombo vhalwa vha tshi lwela mbofholowo na pfanelo dza pfunzo ya u lingana kha hono ṅwedzi wa vhaswa kha ri ṱuṱuwedzane u ḓisikela mishumo ri eletshedzane u ṱutshela zwidzidzivhadzi ri pembelela ṅwedzi wa vhaswa. Phalaphala FM Phalaphala FM ri na misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. fumimbili wa minete ndubva kha wara ya vhumalo ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe na musi Ridigeda ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽa vhulwadze ha mihumbulo. Ri a zwi ḓivha zwori hu na vhathu vhanzhi nga maanḓa vhane vha vhori vha naho mara a vha zwi ḓivhi uri vha naho. Ri khou tama no fulufhela uri nga heno ni mbeka mushumo na musi i sala i swika magumoni roṱhe ri ḓo vha ri tshi vho kona u vhuṱalusa. Masindi o sumbedza mafhungo a uri hu na depression, hu na anxiety, hu na schizophrenia, ha dovha havha na zwiṅwe zwinzhi zwo yaho nga u fhambana. Ndi vhona ungari ngauri a ri ḓivhi uri ni vha ni tshi khou pfha mini musi hu tshi pfhi ni na depression, ni vha ni khou pfha mini musi ni songo takala, ni vha ni khou pfha mini musi ni na schizophrenia. Zwi ita uri ri sa vhupfhesese khwine na musi o vhuṱalusa nga nḓila ya vhuṱalusa ngayo. Ndi khou uri a ri ṱalutshedze nga tshithihi nga tshithihi uri hu tshi pfhi muthu hafha u na depression u vha a khou pfha mini, hu tshi pfhi muthu u na schizophrenia u khou pfha mini. I think ndi ḓo thoma ngo ṱalutshedza uri sa vhathu as human beings ri na u pfha what we call emotions vhuḓipfi. As an example ri a tshuwa sa vhathu, ri a kwata, ri a ḓipfha muya u fhasi, ri a ḓi takala. So sometimes u tshi wana uri vhutshiloni wo ṱangana na thaidzo wa reactor to it. For example a ri soko ri nṋe ndo fhelelwa nga mushumo, ndi zwithu zwine zwa pfisa vhuṱungu, ndi ḓo ḓi wana ndi muya u fhasi, ndi songo takala, ndi khou lila. It's a normal reaction ngori zwe zwa itea ndi zwithu zwine zwa pfisa vhuṱungu. So ri a pfha feelings of sadness zwi vha zwi normal. Fhedziha hezwinoni zwi tshi vho pfuka tshifhinga tshi tshi vhoya ende ri tshi khou vhona uri na kutshilele kwa muthu ku khou shanduka, ndi hone ne ri thoma u zwi vhona zwo ri hu khou vha na problem. Nga maanḓa hafha ndi vha ndi khou amba zwithu zwo nga depression kanzhi ri tshi zwi sedza ri vha ri khou sedza mood uri muthu u vha a khou fila a fhasi kanzhi, mara hu na zwiṅwe zwithu zwine muthu u a ḓi ṱangana nazwo. U fana na musi muthu a sa khou kona u eḓela kana a khou eḓelesa, muthu ene u khou ri a tshi vhona vhumatshelo awe a pfha uri ha motivated, muthu ene u fhedza a tshi khou fila a worthlessness, muthu ene ha khou ḽa zwavhuḓi, either u khou gaina kana u khou loser weight, u a vha irritable. So ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine hezwinoni ri tshi ri muthu u na depression u a zwi experience. Mara fhedziha zwe nda amba uri hezwi zwithu ri fanela u thoma ra zwi tsheka zwavhuḓi ngori ṱhamusi zwezwo zwe nda amba uri
ndi ngari ndo fhelwa nga mushumo namusi nda zwi experience namusi kana matshelo zwi vha zwi normal ngori a thi ngo takala mara tshifhinga tshi tshi khou ya tshi tshi ya ndi khou vhona zwo zwi khou nana zwino ndi hone ine ri tshi kona u zwi vhona zwori mini hafhanoni ri nga vha ri khou vha na mini na vhulwadze ha muhumbulo mara muthu a songo ri o dzula hayani a pfha zwori zwo ralo ṱhamusi ene na depression zwi nga mu thusa uri a ye kha vhathu vhane vho zwi gudela vha kone u mu assessa zwavhuḓi vha kone u mu diagnose hezwinoni ri tshi khou amba nga zwithu zwo no pfi schizophrenia ndi vhuṅwe vhulwadze vhune u a kona u vhona tshifhinga tshinzhi ndi musi ri khou vhona vhathu vhane kanzhi ṱhamusi vha wane muthu a khou amba yeṱhe u vha a khou vhona zwithu u vha a tshi khou pfha zwithu hezwi zwine ra zwi vhidza uri dzi delusions hallucinations na mini no sa ba organized in a way sometimes ri a ḓi vha vhona vha tshi khou tshimbila tshiṱaratani vha songo ambara hezwi zwithu zwi tshi khou itea muthu u vha out of touch with reality a vha ḓivhi zwori hu khou itea mini and then hu na maṅwe malwadze o no nga sa vho anxiety hezwinoni ri vha ri khou amba u tshuwa fhedziha ri tshi amba anxiety hu na malwadze manzhi nga maanḓa ene a wela under anxiety hu na zwithu zwine ra zwi vhidza u pfhi panic attacks hu na zwithu zwine ra zwi vhidza u pfhi social anxiety hu na zwithu zwine ra zwi vhidza uri generalized anxiety so a ya fhambana mara the whole mark ndi uri mini ndi u tshuwa tou vhori hezwinoni ri tshi khou asesa muthu uri ri zwi fhambanise it's very important ngori zwi kone uri thusa uri ri vhone uri o muthu ri mu thusisa hani mtshilisi wa Phalaphala FM Samsi ndo amba musi ndi tshi kha ḓi tou thoma uri ri na muswa ane avha na miṅwaha ya 40 ono ri Mesphiwe vheiwa ni kone u amba ngeli fhungo nṋe nda sa dzhenelele ndi Fulu u tou itani Fulu ndi hone Mesphiwe na nṋe ndi hone Fulu ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshawe kha musi ka tou thoma nga u tou ri ḓivhadza nga ha ene u bva ngafhi nahone o aluwa nga nḓila ḓe nne Fulufhelo wa Rabele ndi bva Nzhelele Maluma ndo aluwa kha family ya mme na khotsi but unfortunately mianga vha vha tshaluba ndi vhuṱukuni vha vha na vhulwadze ha muhumbulo until to date so but then ndo aluwa kha family ya vhathanga vhana na vhasidzana vha 5 a very loving family and a very supportive father. Ndi khou tama u ḓivha uri ndi lini he a thoma u zwi pfha uri hafha kha nṋe hu tou nga ri hu na vhulwadze ha muhumbulo ndi nga murahu musi o vha ho itea mini hezwi zwithu zwo nthoma ndi pregnant nga 2014 so nda vha sokou kha vharaisi not doing ndi sa kona u eḓela and then there was a time when I thoma vha na dzi suicidal thoughts and that's when I go and consult. Sometimes it's just stress, just stress, and then that was it. Until the thoma vha na dzi panic attacks and anxiety. I never knew about panic attacks and anxiety until tshimwe tsho ndo dzula nda sokou pfa ndo tshi khou thoma u balelwa u fema and hezwiḽa zwithu zwa thoma u affecta nga maanḓa zwa thoma u itea musi ndo no vha na ṅwana ndi kha phara ndi khou mufha zwavhuḓi nda vha na ṅwana ndi tshi kona u consult then nda kona u ya kha doctor a mthoma mpha dziphilisi dzo eḓela nda tshila ngadzo for tshikhala tshilapfhu nga maanḓa until to date ndi kha ḓi tshila ngadzo so but then at the situation ho na tovha na tshifhinga tshine I get triggered mostly if I'm not okay tshifhinga my depression it leads me to I can think about the whole day the whole week ndo ḓivalela in a dirty space that's when ndo kona u ḓivhudza uri I need to clean up and then I get back to medication because when I go medication I feel no possible then I feel like I'm fine and then I'll stop and then I have to go back again and again as life goes on then all that and I feel like I have to go back then I'll stop but it most of the time when I it triggered and I have to go back to medication I'm sorry to find medication I'm strong enough to do this but then
So, but then what I can say is that I'm still on medication, but ndikhatizama nga nḓila dzoṱhe ndi vhe muthu wa khwine. Mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi a zwi ḓivha zwa uri hu na vhaṅwe vhane vha khou thetshelesa vhona uri Miss Phiwe na nṋe ndi natsho tshiṱori tshanga tshine nda nga amba na vhoiwe ngatsho muṅwe muthu a shandukisa vhutshilo hawe. Na vhone mthetshelesi wa Phalaphala FM vho ṱanganedziwa kha vha shumise 086002503 kana vha shumise Facebook kana vha shumise Twitter vha ṱoḓe Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ri live na vhone vhane vha khou thetshelesa vha nga ḓi tou ya haningei vha ri ṱalela. Ro thoma ra fhira ngafha musi ri tshi vhuya ri ḓo vha ri tshi khou yo pfhesesa nga mafhungo a mishonga ngauri ndi khou pfa fulo a tshi khou amba nga mafhungo uri hu na mishonga ine o i ṋekedziwa nga vhodokotela uri a i shumise. Ri khou vhuya zwa zwino. Phalaphala FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM rinanu misi yote. Ridigeda kha Phalaphala FM. Fumbili nthihi wa minete ndubva kha wara ya vhumalo. Mthetshelesi wa Phalaphala FM na musi ro ḓigeda ri na muḓivhi wa mihumbulo ya vhathu na musi ri khou lavhelesa vhulwadze ha muhumbulo vhune khahoi havha na mutsiko wa muhumbulo, havha na u tshuwa, ha dovha hafhu havha na zwithu zwino vhidzwa upfhi schizophrenia zwine na musi ri ḓo ita uri wane ipfhi ḽa Tshivenḓa ri kone u vhidza havho vhulwadze nga ipfhi ḽa Tshivenḓa. Kha ri ḓo lavhelesa muthu no tonga Fulu ane a vha uri u khou sumbedza zwa uri u bva kale ndo zwi vhona u bva hayani. Zwi a konadzea uri ovhu vhulwadze vhuvhe hone kha mubebi wanga na nṋe ndi kone u vha naho. It's not a given. Ngo ndi uri hune zwithu zwine ra zwi vhidza uri dzi genetic factors. Kharali muṱani hu na history ya vhulwadze ha muhumbulo ri zwi vhona sa tshithu tshine tshi sala tshi khou vhea muthu a vhe a kha khombo yo ḓiwana a na vhulwadze ha muhumbulo. Fhedziha a zwi ambi uri zwi ḓo itea. A zwi ambi uri kharali muthu a tshi bva muḓini une hu na muthu a re ne a vha na vhulwadze ha muhumbulo vhathu vhoṱhe vha ḓo vha na vhulwadze ha muhumbulo. Fhedziha vhaṅwe ri a ḓi vhona uri nga ngoho vha sala vha na higher predisposing factor ya genetic factor i sala i khou vha affecta vha ḓi wana honovho vhulwadze. The same way ne vha nga wana uri muḓini hune a hu na muthu ane a vha na vhulwadze ha muhumbulo havha no muthu ane u ya thoma. So zwi a konadza uri ṱhamusi mme a vhe a si na vhulwadze mara ṅwana a vhe na vhulwadze. So it's not a given mara it does serve as a risk factor. Pulu amba mafhungo a mishonga. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a mishonga uri wa tou pfhi muthu na vhulwadze ha muhumbulo haneaḽa maṅwe malwadze e ra bula hanefho nṱha hapfhi u khou tea u shumisa mishonga. Fulu ori a tshi khou amba phala a ri vho dokotela nga ngoho zwa mishonga ndi zwithu zwine zwi sedziwa badi nga vha dzi psychiatrist mara ndi ḓo tou fha a general understanding. Hezwinoni ri tshi ḓa kha vhulwadze ha muhumbulo hu na maṅwe malwadze ene na therapy a i shumi vha vha khou tou tea uri vha wane mishonga u fana na hezwi zwine ra zwi vhidza schizophrenia. Ndi vhulwadze vhune hu tou ṱoḓa mushonga. Havha na depression na anxiety. Hafhanoni ri tshi khou sedza malwadze no nga sa vho depression na anxiety ri thoma ra sedza kha tshikalo uri o muthu zwo mu affecta u swika gai. Hezwinoni khara ana depression ende ri khou zwi vhona zwo uri i severe ndi hone ne ri sala ri tshi vho ri mini muthu kha dzhie mini mushonga. O amba a ri tshiṅwe tshifhinga o vha sa khwaḓela. So ndi dziṅwe khakhathi dzine vhathu vhane vha vha na depression vha ṱangana nadzo u sa ḓela sezwiḽa zwe nda amba. So vha wana uri kanzhi tshiṅwe tshifhinga muthu a tshi wana mishonga hu na zwiṅwe zwithu zwine vho dokotela vha vhona uri mini hafhanoni u ḓo thusalea. Havha na vhaṅwe vhane vha vha na depression mara ri tshi sedza kha tshikalo severe tsha hone it's not that bad and vha kona u cope with what we call talk therapy fhedzi. Na hezwi zwa anxiety vhaṅwe vha kona uri mini ri tshi vha thusa nga talk therapy zwi a vha khwine mara havha na vhaṅwe vhane they experience severe anxiety zwi a vha khou amba uri panic attacks vha wana muthu mbilu i tshi khou dia nga tshipidi a tshi khou shake a khou bva na mabiko. Ri a sedza uri o muthu zwi khou mu affect u swika gai kha ri khou vhona zwo ri zwi khou mu thithisa na kha zwithu zwine a vha khou ita vhutshiloni ndi hone ne madokotela vha nga ri
mini times are moveka medication ringa sa di psychologist ri to assessa ra isaningen thamara ria general badinga na kha zwine ra zwori talk therapy. musi muthu asathu bonana na psychiatrist u dio thoma bonana na psychologist. So it's a two-way street. Muna vhaṅwe vhalwadze vhane vha swikela kha dzi psychiatrist again and tshifhinga tshi ni wana uri it's based on severity. Una muṅwe mulwadze ine ni nga wana uri she or he is so depressed to a point where no ri to dzula navho ri to ita zwa talk therapy zwi nga si shumi. Muthu anga tea uri a thome a one nga madokotela and then vhono mu thusa ndi yone vha tshi kona u murumela phasi kha rine kha psychologist. Tshiṅwe tshifhinga rine dzi psychologist vha swikela kha rine ra vhona uri hai oyu patient asi washu ari muse gai kha madokotela u fana na musi khara muthu otha a kho ḓo vhona psychologist a vha khou amba uri hezwi noni ndi hayini ndi vha ndi khou vhona zwithu ndi khou pfa maipfi hezwiḽa zwi sala zwi si tshavha zwashu rine ri mbo ḓi fhedza ri khou ita mini ri khou refera ula muthu kha psychiatrist vha sala vha tshi manager and then uri kana vhone vha isa phanḓa kana vha vhona uri a shumisana uri ri manage muthu ndi zwine vha ḓo ri vhudza mara kanzhi muthu wa thoma ka psychiatrist tshiṅwe tshifhinga u ya thoma na ka psychologist and then rine ri vha ri khou collaborate in between in managing a patient. Fulu musi a tshi swika hune a vha a tshi khou zwi pfa uri zwa zwino ndi khou ḓeliwa nga u tshuwo kana ndi na mutsiko wa muhumbulo zwi vha zwi khou vhangiwa nga mini nga tshenetsho tshifhinga ngauri hu na zwiḽa zwine nga luisimani ra zwi vhidza uri ndi dzi trigger. Okay. Most of the time, Yeah. Most of the time zwa zwi tshi itiwa nga stress tshi tsha vhutshilo. Zwi tshi tea sometimes ndi vha ndi a kona u ṱangana nazo zwa dzi panic attack. Musi zwithu zwanga zwi si khou tshimbila nga ngona ndi zwine nda experience panic attack. Sometimes nda tshi tou rashiwa nda isiwa sibadela nda hospitalizer. So ndi zwone zwa zwi tshi tou trigger nga maanḓa. Zwi tshi tou itisa uri ndi kone u ḓiwana ndi na panic attack kana anxiety. Mishonga Fulu ane a vha uri zwa zwino u vho shumisa na mishonga wa swika tshifhinga tshine a ḓo pfha vhulwadze ho fhola ha tshenaho na luthihi. A ri tori u ya improve mara for vhaṅwe vhathu tshiṅwe tshifhinga u ya swika tshifhinga tshine vha stopa u dzhia mishonga mara hezwi zwi dependa na kha vhulwadze. Vhulwadze ho no nga zwavho schizophrenia vhanhu na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓiwana vha khou dzhia mushonga uya no uya mara vhaṅwe khara vha na vhulwadze vhune ṱhamusi ho no nga sa vho depression so ngori a thi tshiṅwe tshifhinga ri tshi khou sedza vhulwadze ho no nga depression tshiṅwe tshifhinga vhu vha vhu khou itiwa nga thaidzo dzine muthu khou ṱangana nadzo vhutshiloni thi zwino khara hola muthu ra vhona uri u khou kona u solve dziḽa thaidzo dzine a vha nadzo ndi hone ri tshi vhona na uri mina depression i khou thoma u sekena i khou thoma u ṱuwa to a point where wa swika tshifhinga tshine u vha a si tshenayo at all so u vha si tshena point yori mini a ise phanḓa na medication mara na maṅwe malwadze ene ri wana uri tshifhinga tshilapfu vha a dzhia mara hezwo ndi zwiṅwe zwithu zwine zwe nda mbo ri u tshi ḓa kha mishonga na uri muthu khou stopa kana mini zwi vha zwi khou decide nga dzi psychiatrist. Vhaṅwe vha vhathu musi vha na vhulwadze ha muhumbulo vha swika hune vha dzhia vhutshilo havho. U wane muthu o dzhia vhutshilo hawo vhathu vha tshi sala vha tshi amba uri a nga tou dzhia vhutshilo hawo o vha na goloi yavhuḓi nga urala o vha o takala musi o vha o maliwa o vha na zwigede na zwigede zwine shango ḽa vho no nga ndi zwone zwino ḓisa mutakalo kha muthu. And I think ri khou tea u thoma hanefho uri ndi mbudziso a thi ḓivhi uri mutakalo ri u wana kha zwithu na you know you can have everything and all in life and still not be happy zwi a konadzea and futhi Miss P ri tshi sedza no khou ri ndi mini tshine tsha khosa vhulwadze ha muhumbulo hu na zwithu zwinzhi zwine ri vha ro zwi katela fhanoni hu na dzi biological factors tshiṅwe tshifhinga ni wana uri muthu u na dzi chemical imbalance kana ndi dzi medical conditions hu na dzi psychological factors ndi muthu we a ḓa ṱangana na trauma a tshi khou aluwa kana havha na vhulwadze haningei murahu havha na dzi social factors right u lovhelwa nga muthu financial crisis kana nezwi zwo fhelwa nga mushumo kana u ṱaliwa nga muthu no ṱaliwa I mean a millionaire anga ṱaliwa thi u
for baba, right? I don't mutu unless if maybe dating but you know, nams una jitu ajambizori you are immune to mental illness. It affects everyone, you understand? Yeah. I mean, even if mutu ana chelede, kara alobelonga mtu wea bachimufuna, utofa butungu, you understand? And therefore utofa the emotions zinezi bazi kopambana. Na wanori namsi chipinga chichukoya, jikonana, even though ana chelede. You know, atukori ubana chelede, it's a bad thing, it's a good thing. Mara, we do have to realize ori mental illness can affect everyone, rich, poor, yeah. Anyone. Chirizo pala para FM hafu vana pala kawarebo mara zozino ndukuumbe urubone babe chipida chaino nyambeza nugushimisa 086002503 kana bashimise Facebook ndi pala para FM renano misiote kana basi mnezo wabone pala ka YouTube kana Mulaudzi @sabc.co.za Twitter @msp_dj kana @palapala babuse chimuna chimwe chine batamubudzisa poluwe ne atinga takala raranga pedze nyambeza no shindu songo mupa chikhala chori ambe na mudivi wa mimbulo ya bathu abudzise chimuna chimwe chinata momu chibudzisa nga nthani uri ndi zwithu zwine ene wa zwipfesesa khwine none onotangana nazwo. Okay, zwine nanga to vhudzisesa una tshiṅwe tshifhinga tshe I had an attack ndo wana attack ndi mulomo. So in the clips, and then they gave me something like very is pain. I mean anxiety, very what too much a little bit. And then the check a doctor about an ekomoloni I must and the family uyaka psychiatric admit and refer and then they were phoned and all that. So she not advised because I feel the one because I'm ukona. Namsindisi na medication namsindisi kwa admitiwa aninde psychiatric aninde na admita watu bamaza muhumbulo ndina chance cho ukona uzvikona ngandote na cause na dokotela wanga wenda vandichakhaye officer utombudori adinoshakona umufa any dose umuengezera dose doesn't need medication anymore shinyaga psychiatric. So because I'm trying because I'm a shima every time or is it advisable or psychiatric or the women are the better situation in the continuing now. That's what in the Nanga session. Oba kubusa zoringa uri ndi muthu ane vuri washumisa mishonga nga mandesa zvidokupia zvokonadzi uri akone nanga ete. I think chimwe chithu chine ri khou fanira u tshi dzhiela ṱhohoni ndi u sedza uri zwezwi ana vhulwadze ho to raloho ndi mini tshine tsha khosa honovho vhulwadze u fana na dzi panic attack dzi amba kanzhi tshiṅwe tshifhinga zwithu vha tshi vha na dzi panic attack ri wana uri huna tshiṅwe tshithu tshine tshi a vha tshuwisa and so on. So that's why kanzhi ri tshi wana uri vhathu vhane vha vha kha medication vha fanela vha khou dzi wana vha khou attenda na therapy. Right? Ngori the two need to go together. If pulu zwithu zwine ava a tshi khou hopa a ri soko ri ndi nowa ri nga si dzule ri khou ri mine kha isa phanḓa no dzhia medication. At some point she needs to work around that anxiety, you know, based on what the case is, right? Depending on or u ḓo vha a khou improve u swika gai ngori panic attacks chimwe tshifhinga asi mushonga fhedzi ene une wa thusa una other things, especially from like a therapeutic perspective. Una zwithu zwine ri a vha funza zwone, dzi breathing techniques, u challenge muhumbulo wawo uri okay hezwone ayana o tshuwa something u fanela u ḓivhusa zwa uri ethu zwe a zwi tshuwa zwi hone na, which makes you feel better. So chimwe tshifhinga vhaṅwe vhathu vha ḓi kona uri vha ise phanḓa vha sokou wana medication, vhaṅwe zwi a ḓi konḓa nyana mara kanzhi a ri vhona uri muthu a songo dzhia heyo tsheo nga ene muṋe kha thetshelesano zwa uri madokotela a khou ri mini ngori tshiṅwe tshifhinga ri wana uri dzi patients vha decide uri nṋe ndo neta na musi vha songo vha khwine. So ezwo zwi ḓo dependa kha uri muthu is she improving or not, you know. But if a khou shuma khazwo and a khou tevhela na zwine madokotela kana psychologist a khou mudza tshiṅwe tshifhinga muthu a ḓivha right depending on uri ndi vhulwadze vhuḓe.
Fulu ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tsha wo ḓo vha na madekwana vhuḓi tshere. Okay, I'm very glad that means please. No fhubelo uri o thusalea na u thusalea. Mtshilisi wa Phalaphala FM na vhone vha nga kona u thusalea nga kha ino mbekanyamushumo. Ri lavhelese uri ri nga vha thusa nga nḓila ḓe. Khoi muḓivhi wa mihumbulo ya vhathu o dzula hafhanoni uri a kone u ri thusa. Kha musi ri sa tsho dzhia dzithingo kha vha vha tshi khou puṱedza kha 086 002 kha ḓo lavhelesa mafhungo o u ṱanganedza ngauri hu tou nga ri heḽi ndi dada line ri nga si livhane nalo arali muthu a songo thoma nga u ṱanganedza. Kha ri lavhelese mafhungo o ṱangana. Ndi ngani zwi tshi konḓela vhathu vhanzhi nga maanḓesa riṋe vhathu vhatswu, ndi ngani zwi tshi konḓela u ṱanganedza uri zwa vhukuma ndi na vhulwadze ha muhumbulo? Tshithu tshine tshi ita uri vhathu vha ḓi wane vha khou konḓela u ṱanganedza uri vha na vhulwadze ha muhumbulo ndi hezwi zwine ra khou vhidza stigma. Vhulwadze ha muhumbulo often vhu khou associatiwa na zwithu zwine zwi ita what we call disgrace. Chipengo, usilinga vhathu vha hezwinoni u tshi pfhi muthu na vhulwadze ha muhumbulo vhathu vha mbo ḓi ri hai u khou penga, hai ndi zwithu zwa vhathu vha khou shavha na vhathu vhane vha ḓo tou vha na problem vha shavha na uri vha wana mini thuso ngori vha khou shavha u vhidzwa nga haḽa madzina. So tshithu tshine tsha khou ita uri vhathu vha ḓi wane vha khou konḓela u accept uri ndi na vhulwadze ha muhumbulo ndi henezwi zwa stigma. Vha khou tshuwa uri vhathu vha zwi ḓivha hu ḓo pfhi mini, ende ndi zwithu zwine ri khou tea uri tshifhinga tshi tshi khou ya a ri ḓi wane ri khou zwi khou ṱuwe hezwi zwithu uri ri khou dila nazwo, ri understand uri hezwinoni ri khou amba nga vhulwadze ha muhumbulo ndi vhulwadze vhune vhu fana na zwithu zwiṅwe na zwiṅwe, vhulwadze vhune vhu khou affecta mini muhumbulo nahone ndi part of our bodies. Ri kone uri ri tende haya malwadze o no nga dzi diabetes na dzi BP, ri vhudze na mashaka uri hai no pfhi ndi na BP nne na diabetes, mara ri tshi ḓa kha vhulwadze ha muhumbulo ndi tshiphiri ngori vhathu vha khou shavha u dzhadzhiwa no vhidziwa madzina. 086 002 kha ri bve Phalaphala Lokovhela. Ndi khou vhona muledzi hafhanoni Masindi uno khou bva kha lutendo ra vele ari ndo bva ha rali phaswa ri roṱhe musiphi mbuso nga ndi ya uri zwiḽa zwine wa wana muthu a khou amba u tshi vhudzisa uri ni khou amba na nnyi ari hai ndi khou amba ndi ndoṱhe nga maanḓa vhathu vhahulwane na vhaswa vha maḓuvhano wa ḓi pfha muthu a tshi khou amba yeṱhe ndi tsumbadwadze dza muhumbulo kani? Hezwine ri khou wana muthu a tshi khou amba yeṱhe mara tshiṅwe tshifhinga ri fanela u ḓigudisa u fhambanisa thi hune zwa zwine muthu wa vha khou amba yeṱhe zwezwi zwine zwi vha zwi normal nyana, and then mara hezwinoni ri tshi ya ngo vhona zwo uri hezwi ndi problem ndi musi muthu u tshi tonga u na dialogue sort of u khou pindula u tonga muthu ane o dzula hanefho. Ri zwi vhidza uri ṱhamusi ndi dzi auditory hallucinations, u khou pfha muthu ane a khou amba naye a dovha a fhindula kana u khou vhona muthu hezwo ri zwi vhidza uri visual hallucinations, ende ndi zwithu zwine kanzhi zwi wela kha hovhu vhulwadze vhune ra khou vhu vhidza schizophrenia. Na musi tshiṅwe tshifhinga ri tshi wana uri muthu o shumisa zwidzidzivhadzi, hu na maṅwe malwadze ene a ya khosiwa nga zwidzidzivhadzi vha wana u tshi pfhi muthu kana o daya mafula haya mahulwane a fhedza a tshi vho amba a yeṱhe. So a khou wela kha zwithu zwine ri zwi vhidza uri mini psychosis, mara hezwinoni vhathu vha khou vhona zwori zwi khou ya phanḓa ende zwi khou ṋaṋa a vha dzhie ḽiga ḽo uri houḽa muthu a wane thuso ngori kanzhi houḽa muthu u vha a sa khou zwi vhona, u vha a sa zwi ḓivhi no zwi ḓivha zwori u khou amba a yeṱhe. Na musi wa muvhusa zwori ni khou amba nanyi u ḓo uri ha ndi khou amba na mungana wanga ha khou vhuya vhona na khakhathi khazwo. That's why ndi khou ri a ri gude u zwi differentiator kharali so zwi phambanisa ngori hune zwa zwo amba woṱhe u normal kana u khou tou ḓimotivator mara hune zwa zwine u khou tou zwi vhona zwori ṱhamusi ndo dzula so na nne ndo dzula ndi ndoṱhe nda vha ndi khou amba uri hai ndi tsheni hai mini zwi amba zwo ndi khou amba na muthu ene haho mara houḽa muthu muhumbuloni wawe u vha a khou dzhia nga zwone mara a zwiho. That's why kanzhi ri tshi rifera kha ya malwadze ene ra vhidza uri psychosis, muthu u vha out of touch with reality. Nduri hao asione hune hayani avi ndi zwithu zwa vhathu kanzhi zwi nduri ho muthu vha wana uri tshiṅwe tshifhinga ḓo ri he ndi khou vhona mini ina ni khou zwi vhona na vha wana uri vhaṅwe a vha khou zwi vhona. Tshiṅwe tshifhinga ri vha vhona afha zwiṱaratini vha songo ita mini vha songo ambara, so havhaḽa vhathu a vha ḓivhi zwo ri vha khou ita mini lune na musi hezwinoni o no lafhiwa ni tshi vho mu vhudzisa a ri na thungo zwi ita zwithu ni ngori o vha a sa khou ḓivha zwo ri u khou bvelela mini. 086 002 503
086 kana vashumisa Facebook kana vashumisa Twitter babuse chimwe na chimwe chine vatamubudzisa ndi mudzivi wa mihumbulo ya vhathu ndiye ono kho ḓo ri thusa namusi zwenezwo ro lindela uri vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha nombeka mishumo ndi kho ḓo ri lavhelesa mafhungo a zwidzidzivhadzi ro amba nyana hafho no nombeka mishumo isa thoma ri khou amba nga mafhungo a zwithu zwo no tonga mbanje dzi draga kha ri ḓo lavhelesa uri muthu a nga ḓi wana muswa zwa zwino ane ra khou amba naye na halwa ane a khou thetshelesa zwino ane a khou ṱalela zwino ane vha uri u a zwi ite ezwo zwithu zwiraru a nga vha kha khombo nga nḓila ḓiyo nga ḓi wana na vhulwadze ha muhumbulo ri tshi khou katela mutsiko ri tshi khou katela na zwiṅwe zwinzhi zwo yaho ngo fhambana kha musi sathu fhindula kha ri na muthu hafhanoni lokobela ndi matekwana vhuḓi ndi khou amba na nnyi na ravamba ndi Peter Funo papa masiku na magoro Peter vusani mbudziso ndi khou ḓo kusafuna uri ezwo zwine wa wana muthu a khou amba nga zwanḓa a sa ambi nga mulomo musi u naye u vha a muthu wavhuḓi nga maanḓa ende a songo no zwikambi kana zwidzidzivhadzi ovho hu vho vhulwadze vhufhio vhu a alafhea na ndo thetshelesa radioni tsiri khe mbudziso generally noni muthu ene a khou amba nga zwanḓa hu na mbudziso yori o muthu u tou vha na problem yori a khou kona u amba na muna maṅwe malwadze ene ri a wana uri communication is a problem u fana na malwadze o no nga sa autism ndi vhathu vhane vha vha na problem ya speech or communication ende kanzhi they can't express themselves u wana uri u khou amba nga zwanḓa mara kharali hu zwiṅwevho kharali muthu a tshi kona u amba all along a soko loser the ability to talk and then u vho ita zwiṅwe I mean that ri nga nyanga more assessment to determine uri u khou itea mini mara you know tshe nda sumbedza ndi uri if ndi zwithu zwine ndi kale zwi khou itea ṱhamusi ndi ṅwana o aluwa ene ha koni u ḓi expressa ṱhamusi u amba nga zwanḓa kona u bvisela vhuḓipfi hawe ndo amba uri hu na autism mara hu na vhathu vhane vha ḓivha na problem ya speech hu na vhathu vhane I don't know formal word a thi khou shumisa vha ri na thaidzo ya mini speech a vha koni u amba hezwi no vha amba uri mini vha amba nga zwanḓa formally so zwi a fhambana na vhathu vhane vha ḓi tou vha uri a vha koni u producer speech hu na vhathu vhane vha ḓivha na vhulwadze ha muhumbulo no nga vho autism hune communication is a problem musi ri tshi vhuya ndi khou ḓo ri lavhelese fhungo iḽi ḽa zwidzidzivhadzi ngori vhahone vhaswa vhane vha khou thetshelesa vhane vha uri vha shumisesa nga maanḓa i nga vha zwikambi zwidzidzivhadzi na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana ro thoma ra fhira nga hafha vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yalo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha muleluv@sabc.co.za ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM ri na nnu misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. Fumimalo wa minete nduli vha kha wara ya vhuṱahe namusi kha ino mbeka ya mushumo ya Ridigeda ri na muḓivhi wa mihumbulo ya vhathu ri khou tou lavhelesesa nga maanḓesa vhulwadze ha muhumbulo namusi ri vho zwi ḓivha zwo ri tshi amba nga vhulwadze ha muhumbulo ri khou tou amba nga mubebi ane a vha na vhana vha hone ndi vhane vha vho no tou nga mitsiko ya muhumbulo schizophrenia na u sokou tshuwa zwiḽa zwine zwa ḓa nga u ṱavhanya zwino namusi ino mbeka ya mushumo i sala i tshi swika magumoni ri ḓo vha ri tshi vho pfhesesa khwine uri musi zwi tshi itea ri fanela u itani zwino kha ri mbo ḓi humbela kha fhungo ḽa zwidzidzivhadzi halwa vhone vhaswa vhane vha vhori izwa zwino vho no thoma u zwi shumisa ezwo zwithu izwo zwi nga vhea muswa kha khombo nga nḓila ḓi nga ḓi wana na vhuṅwe ha vhulwadze ha muhumbulo hu na mafola mahulwane ene ezwi ri tshi khou sedza a khou vhea vhathu khomboni uri vha ḓi wana vha na vhulwadze ha muhumbulo fana na dzimbanje dzi vho crystal meth and so on na vhaṅwe vhathu vhane ro no ḓi pfha tshipfi hai o daha mbanje a fhedza a tshi vhunga a zwi khou tou ita zwavhuḓi a si vhoṱhe vhane vha daha mbanje vhane ri wana uri vha khou kwama nga vhulwadze ha muhumbulo mara hu na vhaṅwe vhane na musi a tshi khou tou zwi daya lwo thoma zwi mbo ḓi vuwa kanzhi u wana uri hoyu muthu u vha a na zwinoni dzi risk factors
a ri soko dzhia uri ṱhamusi hoyu muthu ndi muthu ane a bva muḓini une a vha na history ya mental illness hezwinoni a tshi shumisa zwidzidzivhadzi u vha at a higher risk yori a ḓi wana a na vhulwadze ha muhumbulo havha na vhane ṱhamusi a huna any risk factors vha wana uri ṱhamusi mini hezwi zwidzidzivhadzi zwo swika zwa ita mini zwa thithisa muhumbulo wawe to a point where o fhedza a na vhulwadze ha muhumbulo ende kanzhi vhulwadze hune ra khou vhu vhona ndi hezwi zwine again zwi no pfi psychosis ri zwi vhidza substance induced psychosis zwezwi zwine ri wana uri ṱhamusi muthu u khou pfa maipfi muthu u vha paranoid vha wane ṱhamusi muthu a ri humele murahu nyana psychosis induced substance induced psychosis zwamba zwori kha ri bvisire khagala vhaswa uri hafho ndi hune ra khou amba uri hovhu vhulwadze ini no to ya na vhuṱoḓa nga u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi no to ya na vhudzhia ini muṋe ngori ho khosiwa nga zwidzidzivhadzi ndi uri tshine nda khou zama u ita u ṱalutshedza ndi uri kharali muthu a ḓi wana uri o fhedza a na vhulwadze ha muhumbulo hezwinoni o fhedza o daya something kharali a songo zwi daya a ḓo vha si naho vhula muhumbulo hovhula vhulwadze ende ndi zwithu zwine ra zwi vhona zwori kanzhi vhathu vhane vha vho diagnose ngovhu vhulwadze na musi vha dzhia mushonga vha humela murahu vha daya futhi zwi mbo ḓi vuwa so ri vha ri khou zwi vhona zwori mini hovhu vhulwadze vhu khou itiwa nga zwidzidzivhadzi 086 0002503 uri vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo kha ri bve phalaphala Lokobela 086 0002503 ndi hapo une mtshitisi wa Phalaphala FM vhone vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ndi khou vhona na mbuso nnzhi dzine dza khou ḓa ende ndi khou vhona zwithu zwine ro no zwi amba mara kha ri sokou dovha hafhu ri zwi ambe nga nṱhani ya uri u nga wana uri vhaṅwe vhathu vho vulela radio zwino mbuso ndi ya uri u vhulwadze high dementia nahone vhu wela kha vhulwadze ha muhumbulo na kha ri ndi vhale na dzina ḽa muthu o i vhudzisaho ti mtshitisi wa Phalaphala FM tshiṅwe tshifhinga ro no fhira ri a tea u humela vho arahuna vhaṅwe vhane vha vho ri vho vula radio musi ro no vha phanḓa ndi musi no khou bva kha Rodzani Maila ndi vhulwadze ha muhumbulo fhedzi ndi vhulwadze ha muhumbulo ne u fara vhaaluwa hezwinoni ri tshi khou sedza vhaaluwa hu na malwadze ane ra a vhidza degenerative disorders ndi vhulwadze vhune u fara vhathu vhane usually you find uri vha over 60 mara tshiṅwe tshifhinga vhu a ḓi thoma na musi muthu a sathu fara 60 ri vha ri khou amba zwithu zwo nga vho dementia vho Alzheimer zwithu zwinzhi zwine ra zwi vhona nga haya malwadze ndi musi mukegulu kana mukala vha tshi vho hangwa vha nga ombela tie zwino u tshi vho ḓisa vha rine thi ngo ombela tie kana vha khou hangwa madzina a vhathu hune hezwi zwine ra zwi vhidza short and long term memory zwithu zwa kale vha nga vha sa tsha zwi humbula zwithu zwe zwa itea zwino vha nga vha si tsha zwi humbula tshiṅwe tshifhinga vha ḓi dinalea vha vha irritable tshiṅwe tshifhinga u wana uri ṱhamusi vha amba zwithu zwine a zwi khou tou ṱangana zwavhuḓi so ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra vha ri khou zwi vhona kha malwadze ene a fara vhaaluwa zwe dementia Alzheimer one ndi manzhi fhedzi hanevha vhakala na vhakegulu na dzi depression na dzi anxiety dzi a vha fara musi ndi tshi khou zwi vhona hafho uri makhulu avha yani vha tonga ri vha na dementia wo swika hune vha ya tshimbila na musi vha si tsha ḓivha uri vha ngafhi athiri zwi a konadzea nga ndi vha thusa nga nḓila ḓe sa musi ndi muḓulu kana ndi ṅwana wavho tsho thoma tshithu tshine tshi khou fanela u itea the first thing ndi uri mukegulu kha vha isiwe kha vhathu vhane vho zwi gudela vha asesiwe so that vhathu vha kone u ḓivha zwori zwi khou itiwa nga mini na uri mukegulu vha khou thuswa nga mini na musi mukegulu vho no lafhiwa kana vho no diagnoswa ngovhu vhulwadze ri khou fanela u make sure zwori hezwinoni vha tshi vhuya hayani ri kha ḓi tea u tamba ndima yori ri vha ṱhogomele kharali mukegulu vha muthu vhane vha khou hangwa ri nga si tsha kona uri ri vhane mukegulu vha khou bva vha vhoṱhe vha tshi ri ndi khou ya gai gai ngori vha nga ḓa vha xela ngori vha nga si tsha humbula uri mini hayani ndi gai so ri khou no make sure ri vha support nga nḓila dzoṱhe na musi kharali vha tshi hangwa we try to make things easy for them mukegulu kharali vha tshi hangwa zwori remote dzula gai ri ava practice uri okay mukegulu remote ri ḓo i vhea nṱha ṱafula tshifhinga tshoṱhe to a point where na musi vho hangwa vha ḓivha zwori mini hai ndi ḓo i wana kha ṱafula so support from family very important yeah and also nori vha khou fariswa hani
you know, because remember tshifhinga tshinzhi ri vhona uri vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha muhumbulo hayani hune zwithu zwine a vha khou wana thikhedzo at all, you know. Kanzhi na musi mukegulu vho no hangwa u ḓo pfha muthu a tshi vho ri ai ndi hei dementia yavho, hezwo zwithu zwi fhedza zwi tshi khou vha ṋaṋisa, tshiimo tshavho tshine vha vha khatsho tshi fhedza tshi tshi khou ṋaṋa, ende no uri vha fhole or vha vhe better zwi a dzhia tshifhinga ngori vha ḓo dzula vha khou humbudziwa tshifhinga tshoṱhe uri ai habe vhone vha na hovhu vhulwadze. Ndi khou ṱoḓa uri mbekamishumo sa ithu swika magumoni mutshilisi wa Phalaphala FM ri dovha hafhu ri pfesesa uri na musi ndi na mutsiko wa muhumbulo, na musi ndi tshi tou vha ndo bilufhala, phambano ndi mini? Na musi ndi na nḓala, ngauri vhaṅwe vhathu hu a tou vha hu nḓala, ende ndi ḓo muṱalutshedza uri ndi khou amba mini musi ndi tshi ri vhaṅwe vhathu hu a vha hu nḓala, wa pfha zwezwo na nḓala, wa pfha uri wo kwata kana u songo takala, mara u tshi tou fhedza u ḽa fhedzi wa zwi pfha uri hai man, ngauri nge tshina tshifhinga u songo takala u pfha ungari nṋe none ndi na mutsiko wa muhumbulo, mara hezwi wono ḽa wa zwi pfha zwa uri ndi ḓo ṱalutshedza zwavhuḓi ri tshi vhuya na tshifhinga ya maḓi ya 10 minete ndi vha kha vhuraya vhuṱahe vha songo hangwa. Nomboro ndi 086 002 vha vhe tshipiḓa tsha mbekamishumo kha thumelo no maḓi. Vha khou renga TV ntswa vha ḓo tea u vha na TV license yo badelwaho nga vhuḓalo. Vha ṱoḓa u ṱola balance yavho vha songo vhuya vha ḓinetisa, kha vha sokou SMS nomboro ya ID kana ya akhaunthu yavho ya TV license kha 44210 uri vha kone u ṱola balance yo khwaṱhisedzwaho nga tshihaḓu. Vha ḓiwanele tshikhala tsha u ṱola zwimulayoni nga tshihaḓu nahone zwo leluwa. Mbadelo dza SMS ndi dzo ḓoweleaho, hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. TV licenses kha vha badele yavho vha ite tshanduko. Kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza. Nṋe ndi pfhi vho ṋengudza itani Calvin, sa lushaka ndi tenda uri roṱhe ri vho zwi ḓivha nahone ri dzi ṱhanzi dza u tambudzana na mabulayo oṱhe a na khou itea ḓuvha na ḓuvha kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna, vhafumakadzi na vhana vhashu. Sa Real Man Foundation ri khou ita bembela ri tshi ri maAfrika Tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe, ri farane zwanḓa, ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa gender based violence and femicide, ngauri zwi vho tou nga nḓowelo ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfhopfi mufumakadzi o vhulawa nga ngei ri ḓo vha ri khou pfha nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa. Zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa. Zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa maAfrika Tshipembe. Kha ri lwa zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Phalaphala FM ri na nnu misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. Ri kha ṅwedzi wa Fulwi, ṅwedzi wa vhaswa, hune na musi kha ino mbekamishumo ri vhona uri kha thaidzo nnzhi dzine vhaswa vha khou ṱangana nadzo, hei thaidzo ya vhulwadze ya muhumbulo na yone i khou vhonala i tshi khou pfukela phanḓa nga maanḓa. Ra hai ri a dzula ngalo ḽi fhungo ri na Masindi Baloyi ane vha muḓivhi wa mihumbulo ya vhathu. Masindi, ndo vha ndi tshi khou ḓi amba mafhungo uri phambano vhukati ya uri zwa zwino ndi na mutsiko wa muhumbulo, ndo tou bilufhala nga nṱhani ya nyimele yo iteaho zwino kana ngauri ndi na nḓala. Ndo no vhuya nda ri ḽiṅwe ḓuvha ndo dzula nda pfha uri nṋe ngoho zwavhuḓi ndi na mutsiko wa muhumbulo. Ndi hezwi ndi tshi kona u vhudza muṅwe muthu ndi ri hai nṋe na mutsiko wa muhumbulo, a ri mara no ḽana, nda ri ha thi thula, ndi tshi tou fhedza u ḽa fhedzi nda pfha uri nṋe zwi nda ndi khou zwi pfha thi tsha zwi pfha. Zwi a itea, mara ndi tshi amba mathomoni ndo amba uri ri khou tea u tsheka uri zwi khou itea for tshifhinga tshingafhani, and also if zwa zwo itea uri ṱhamusi we wo ḽa wa ḓi vhona zwo ri hai man I'm still not feeling well, you know, then ndi zwone zwithu zwine zwi nga ri indicate uri zwi nga ri sumbedzisa uri hai hu na problem. Mara if Miss P tshifhinga tshoṱhe a songo ḽa a ḓiwana a songo takala, then ri khou fanela uri thome ri zwi sedzuluse zwavhuḓi, or if maybe ṱhamusi zwezwo a songo takala a ḽa ende muya wa ḓisa phanḓa u fhasi, then ri khou tea uri zwi sedzuluse na zwone. Kha ri ḓo lavhelesa uri vhabebi vha khou funa u tshila hani na vhana vhavho u itela uri havha vhana vha songo vha na mutsiko wa muhumbulo, ngori vhaṅwe vhaswa vha khou sumbedza uri Miss P riṋe howo mutsiko ri khou wana hayani. Ndi uri na musi tshiṅwe tshifhinga ndi nga namba nda dzula na mungana wanga hayani a thi khou ya ngori ndi a zwi ḓivha uri vha khou engedzela mutsiko wa muhumbulo. Vhabebi ari ndi thome kha vhana even vhaṱuku, vhabebi vha na hezwi zwithu zwine ṱhamusi vha tshi vhona zwo ri ṅwana a ngo takala kana ṅwana a khou zwi amba zwo ri a ngo takala, vha ri hai ni khou ḓi ita ndengo, ni ḓivha mini nga stressini, ṅwana muṱukuṱuku so. Ende ṅwana ndi muthu na ene u ya pfha,
a vha zwi dzhiele nṱha uri hezwinoni vha tshi zwi vhona zwo ri ṅwana ha ngo takala kana ha right a vha ambe naye vha pfhe zwo ri problem ndi mini instead of uri mini vha mu valele nga nnḓa ngori vha tshi ita so vha tshi khou ṋaṋisa thaidzo ine a vha a khayo namusi kharali hu muthu muhulwane vha wana uri ṱhamusi u na problem and a vha khou ḓisumbedzisa uri hai mma baba ndi na problem ya so a vha vhone zwo ri vha mu thetshelese ende zwi dovha zwa humela kha henezwi zwine ra vha ri khou amba uri mini hezwi ri tshi amba nga malwadze a muhumbulo a zwi khou dzhielwa nṱha nga maanḓa ṱhamusi o rali a ṅwana ri muthu muhulwane a ri ndi khou vhona nga ndi khou farwa nga hezwi zwa depression vha mbo ḓi gidima vha ri ndi depression ya mini ndi vhutshiloni hafhano ri khou ṱangana na dzi thaidzo dzino phira dzanu rina na rine ro aluwa ro pfuka hanefho ra ḓi isa phanḓa a ri ḓi gudisa uri hezwo zwithu ri songo zwi ita ngori ri khou gudisa houḽa muthu uri a dzule na problem and a tshi dzula na problem i fhedza i tshi khou mula nga ngomu ndi hone ne ri fhedza ri tshi wana vhathu hu tshi vho ri hayi ori a tshi vuwa ra wana uri o ita hezwinoni ori tshi vuwa ra wana uri ha tsheo o fhedza o ita ngori mini ha khou kona uri ambe nga problem yawe and a tshi amba nga problem yawe a tshi boḓa zwi a thusa and then namusi zwo ralo vhabebi kha vha ri vha tshi pfa uri vhana vhavho vha khou sumbedza uri vha na problem a vha vha ṱuṱuwedza uri mini vha ye vha yo ṱoḓa thuso uri vha kone u wana muthu ane a nga vha asesa dovha vha vhudza zwo ri vha nga thusalea hani kha ri ḓo lavhelesa zwiga zwine zwa itea nga murahu musi ri tshi vho vhona uri hu vhulwadze kha hoyu ṅwana kana kha hoyu muswa kana kha hoyu mubebi hono vha khombo khae hune ha swikelela hune muthu a tou dzhena vhutshilo hawe uri ndi afhio maga ane ra thoma a vhona zwi thoma hafha zwa ḓa ngeno zwa ḓa kha tshiṱeji tshifhio a ri sedze uri vhutshiloni ha muthu hu na tshanduko na kharali Miss P o vha muthu ane u a dzula a vhona TV mara ri khou vhona Miss P a tshi vho ḓivalela kamarani ha tsha bva ha tshi ango vha na vhathu Miss P ri khou vhona uri muya u dzula u fhasi ri khou vhona uri ha tshala nyambo yawe na yone ri khou fanela u i thetshelesa nga maanḓa u khou amba zwithu zwa hani muthu ane u ḓo vha khou amba zwithu zwo no nga nṋe hafha vhutshiloni ndi khou vhona nga a thi ango tshila a thi khou vhona vhumatshelo havhuḓi nṋe ndi khou vhona nga ndi khwine ndo fa ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ri nga kona uri ri zwi pick up uri mini ho muthu na problem ende nga nḓila ine a khou amba ngayo ri khou thoma u tshiwa uri a nga ita something ende zwo ralo hune zwithu zwine ṱhamusi muthu ane a nga to zwi amba uri nṋe ndi khou vhona nga ndi ḓibulaya ndi khou ngo ḓibulaya vhathu vha ri ai tshimbulani yo zwi ita ri songo zwi ita hezwo zwithu u funesa attention ende kanzhi ola muthu u vha a khou nyanga u sumbedza uri ndi khou humbela thuso a ndi thusiwe tshiṅwe tshifhinga vhathu a vha ḓisumbedzisi ndi hezwi zwine ṱhamusi u nga ṱangana na muthu a khou seya a right o vuwa matshelo ra vho pfha tshipfi hayi ho muthu upfhi mini o dzhia vhutshilo hawe ndi vhathu vhane ṱhamusi vha kona u dzumba nga nḓila ine vha vha khou ḓipfha ngayo kanzhi a ri sokou ri ṱhamusi ndi aḓa zwo ri ho muthu o bvelela nga khombo mara ndi khou ḓi muvhona zwo ri u khou seya u right ndi fanela u zwi pfhesa zwo ri mara hezwo zwithu zwe muthu a ṱangana nazwo it's heavy ndi fanela u mu tsheka ndi muvhudze zwo ri ni hani a thi khou hana ndi khou ni vhona zwo ni khou smile ni khou seya mara no vuwa hani ni khou ḓipfha hani ndi hone hune vhathu vha fhedza vha tshi khou ita mini vha khou dzumba nga nḓila ine vha khou ḓipfha ngayo ra dovha ra vha na vhathu vhane ṱhamusi u ṱangana na khombo a pfha uri hei khombo i khou mulemela uri kana a ḓiwane o ḓaḓa a sa ḓivhi zwo ri a ite mini a fhedza a tshi vho ita zwithu zwine ṱhamusi a songo zwi humbula zwavhuḓi ṱhamusi ndi muthu ane a nga ḓivuwa o takala a ṱangana na khombo khulu na musi nga matsheloni nga madekwana a ita zwiṅwe zwithu zwine vho ri a songo zwi lavhelela vha wana uri ṱhamusi houḽa muthu o ḓiwana kha tshiimo tshine o pfha uri hezwi ndi khou ango zwi shavhela a thi khou nyanga problem ya so mara ri tshi zwi sedza zwi dovha zwa vhuyela gai kha problem ya muhumbulo hezwinoni ri khou amba nga zwithu zwine ṱhamusi muthu u fhedza a tshi vho vha na zwithu zwo nga zwa maṱaṱa and so on ndi zwithu zwine muthu u a gudisa uri ni tshi ṱangana na thaidzo khulu ni fanela ni sedze zwavhuḓi ni songo dzhaya uri mini ni ete kana ni ite tshithu a ri thomi ri sedze zwavhuḓi ri nga i resolve hani ri nga ita mini before ri tshi swika kha tshifhinga tshine ri khou vhona uri hayi ndi khwine ndo ita mini ndo dzhia vhutshilo hanga musi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a thuso ya vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha muhumbulo ri pfesa vhathu vhanzhi vha tshi ambesa nga mafhungo a thuso arali ho bvelela tshiwo fhedzi ra nga ri lavhelesa u tou nga ri si zwine riṋe vharema ra tenda khazwo zwo ri muthu u ḓo ya dzula fhasi amba mathada awo nṋe ndi tou dzula fhasi ndi vhe ndi khou vhudza masindi futhi no vha muṱuku kha nṋe ndi muṱuku kha nṋe ni eletshedza mini khezwo ndi khou thoma nda amba hezwononi zwori hezwononi muthu a tshi ḓa a tshi khou ḓo wana thuso a si mafhungo uri ri dzula fhasi ra vha ri khou amba
na rina sa psychologist zwithu zwine ra vha ri khou vhudzisa dzi patient kana ri khou vha vhudza ndi zwithu zwine zwi vha well informed. It's some form of a treatment, so asi mafhungo ane ri vha ri khou sokou amba kana ri khou say it's well structured. Yeah, ndi zwithu zwine zwi structured nga maanḓa, and zwo ralo vhathu vha songo zwi dzhia nga uri hezwinoni muthu a khou amba na mungana ṱhamusi a nga muthusa a nga muthusa uri a boḓe, mara huna zwiṅwe zwithu zwine a nga wana uri mini u khou tea u ita uri mini a vhone muthu ane o zwi gudela. So vhathu a vha ḓiwane uri hezwinoni vha khou pfa nga vha khou ṱangana na hedzi thaidzo a vha wane professional help, vhathu vhane vha ḓo kona u vha thusa uri mini hafhanoni ri ḓo ita so. Sezwo zwe nda sumbedza uri ṱhamusi muthu a nga dzula hayani a sokou dzhia nga hezwinoni zwi khou ya ngori ndi sokou amba, mara ra vhona uri mini zwi khou ya nga more than just talk, and muthu a nga tea u wana uri mini a ḓi wana khou dzhia mushonga. Kha vhathu vhane vha khou thetshelesa vhona uri nga nḓila ye Masindi amba ngayo ndi ene muthu ane nda khou tama uri a nthuse, vha mu wana gai? Nṋe ndi shumela Department of Health, but unfortunately ndi nga si kone u tou thusa everyone. Ndi thusa only people that will fall under my region, mara ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri kharali vha khou ya nga thuso huna dzi clinical psychologist I think almost everywhere in the country. Vha wanala in the public sector, vha wanala in the private sector as well. Hafhano ri khou amba public sector, ri khou amba fhethu nonga zwibadela vho Tshilidzini hanefha klinikini. Na musi muthu aya klinikini a wana zwori a una psychologist, havhala vhane vha vha klinikini vha ḓo make sure zwori ho muthu vha mu connect na hune anga wana hone thuso. Apa kliniki na sibadela ndi thuso nga mahala thiri? Vha thuswa nga mahala, mara kharali vhone vha tshi vhona nga vha kona uri vha badele huna private sector. Masindi ndi khou livhuwa nga maanḓa o kona u tou ṋea tshifhinga tshawe tsho ri ambe na riṋe namusi thiri. Ndo livhuwa. Khezwo mthetshelesi wa Phalaphala FM zwe nṋe nda guda zwone na Masindi uri a huna thaidzo ṱhukhu heyo ine vhone vha khou ri vha tshi lavhelesa muṅwe vha ḓivhusa uri a inwi iyo ndi thaidzo nayo ndi thaidzo. U bva kha Miss P na mubveledzi Mr Lavhalava ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vha kona u vha tshipiḓa tsha mbekanya mushumo ya Ridigeda. Zwa zwino ri khou mafhungoni a hore ya vhuṱahe ḽo kovhela tshifhiwa SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa mbedzi. Ndo livhuwa Miss P, ndi matekwana yo rwa awara ya vhuṱahe ndi vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Khothe khulwane ya Khaṱululo yo thudzela thungo khumbelo ya murangaphanḓa wa EFF Vho Julius Malema na vha ḽihoro ḽavho ya u ṱoḓa khaṱululo malugana na ndaela ya khothe yo waniwaho nga vha AfriForum ine ya thivhela Vho Malema u dzhia mavu nga khani. Vha AfriForum vho wana iyo ndaela nga ṅwaha wa 2017. Vha ḽihoro ḽa EFF na murangaphanḓa wavho vho lingedza u ita khumbelo